Li, aku punya temen dari luar negeri, ora begitu fasih ngomong bahasa Indonesia. Terus Ben, Dirimu kan nilai bahasa Inggrisnya bagus. Boleh minta tolong nggak? minta tolong apa Ben? Nerjemahin. Iyo, tadi dirimu nemenin aku. Tak bayar wes. Emang dirimu punya duit? Santai, habis dapat uang ganti rugi tol aku. Wah, sugih dadaan iki. Cukup lah, cukup. Tapi aku mau ngetes dirimu sih ya. Asemi diragukan malahan. Tadi minta tolong. Yo, ben aku yakin. Cucuk sing bayar. Ya wes rapopo. Ben makin meyakinkan, coba deh tak translate ke bahasa Jawa. Yo, oke. Nah, iki translate ke yo. Fall backward, Geblak. fall forward, jelasar, fall and rolling, Gelundung. fall forward on your face, Nyungsep. fall into a hole, Kejeglang. fall from a tree. Jeglak. Kok gampang men yo? Ya wes, deal wae lah.